Nah,
कैसे हो दोस्तों? हाँ ठीक है अच्छा लैंग है Rinku. tuh itu kini ka kau lah sana biarin dulu dah nama hotel lah itu tenang sih sasu dekat banget cuma ya itu nak sajun pun lah sasu jun pun lah piu bukan apa besar lu lah bang di besar yo lapangan Nepal yuk. Nepal.